Barjaka, starterovog, svakog trenutka očekujemo start. Trka je puštena, 70. jugoslovenski galovski derbi je pušten. Evo Stefane na čelu. Evo, čini mi se da ovo je Krajnji Do sa Šulepovim na čelu. Krajnji Do sa Šulepovim na čelu. Alf na drugoj poziciji. Vonder na trećoj poziciji. Krajnji Do, Alf, Vonder. Rano je bilo šta reći, još dobrih 2000 metara do cilja. Krajnji Do, dragi gledoci, moram vam reći da je ovo prilično falš tempo, takozvani falš tempo. Sada se nameštaju, da tako kažem, i Grla i njihovi jakači. Nameštaju se za što bolju poziciju da saviju u sledeću krivinu. Krajnji Do i dalje vodi, Alf je do njega, pa ovo je zaista, ovo je, kako konjari kažu, drugi kenter, nedopustivo slab tempo u trci. Nedopustivo slab tempo za trku kao što je jugoslovenski galovski derbi. Ali to je stvar taktike, gledaju jakači da ne izbore suviše konje, da bi svi spremni dočekali finiš. Evo Alfa na čelu sada, Krajnji Do na drugoj poziciji, Citra na trećoj poziciji. Alf, Citra, Alf, Krajnji Do je na četvrtoj poziciji, Alf vodi trku, ovo je Citra, čini mi se, ili je ovo Keteleš sa, ne, boga mi, ovo je Keteleš sa Vinerom. Alf, Viner, neko s polja ide, to je Neva je sad na čelu, Alf, Neva, ne, opet je Alf na čelu, Neva je za kratko povela, evo ga, Titanik na trećoj poziciji, Alf, Neva, Titanik, evo Saša, evo i Kovača sa Titanikom. Evo izvanredan finiš, dragi gledalci, izvanredan finiš. Ovo je draž konjskih trka. Ovo je, evo i Dunjaga, evo i Dunjago s polja. Evo je Neva na čelu. Evo Dunjago na trećoj poziciji. Da li će Dunjago uspeti da tuče Krajnjega? Da, Dunjago je drugi. I Titanik je dobio trku.